Zaista sam sretan da sam prvi put u Danskoj, da sam ovdje u Kopenhagenu. Zahvaljujem Efendiji što je prepoznao ovo kao projekat koji je vrijedan pažnje, kao projekat koji bi trebao doći do naših ljudi, posebno Bošnjaka ovdje koji žive u zapadnoj Europi, u dijaspori. Jer vjerujte, ja dok sam bio na putovanju, dok sam susretao ove ljude koje smo imali priliku gledati na ovom filmu, nerijetko sam razmišljao upravo o našoj dijaspori u Švicarskoj, Danskoj, Švedskoj, Austriji, Francuskoj, Americi, gdje sve ne, prepoznavajući u pričama ovih ljudi možda sudbine koje čekaju vas, vašu djecu, vaše unuke, vaše potomke ovdje u ovom dijelu svijeta. Mi smo večeras se ovdje okupili da promoviramo moj novi putopis Tragom bosanskih priča istoka, koji je drugi putopis u ediciji Putevima svile. Naime, ja sam se prije 4-5 godina zakačio za tu temu Puta svile, prastare mreže trgovačkih puteva koja je u stara vremena uvezivala daleki istok i daleki zapad, koja je tim ljudima u tim dalekim vremenima nesumnjivo bila važna kao platforma za razmjenu trgovačkih dobara. Međutim, važna je i nama danas jer je Put svile ujedno bila platforma za razmjenu ideja. Putevima svile širile su se velike svjetske religije. Putevima svile putovaće forme arhitekture, muzike, književnosti, kulinarstva, oblikujući kulture kakve mi danas zatičemo u svijetu. Velike svjetske religije širit će se putevima svile. Budizam će sa područja indijskog podkontinenta doći sve do današnje Sirije. Kasnije će kršćanstvo napraviti još dramatičniji prodor. Stoljećima prije nego su kršćanski misionari došli u Dansku, Poljsku, Švedsku, postojao je organiziran crkveni život u velikim gradovima istoka na Putu svile. U Basri, Tikritu, Buhari, Semerkandu, Isfahanu itd. itd. Iako mi danas o kršćanstvu nerijetko mislimo kao o nečemu što je vezano za zapadnoevropsko tlo, valja podsjetiti da su svi aspekti, apsolutno svi aspekti kršćanstva istočnog porijekla. Njegov jezik je aramejski, njegova duhovna podloga je judaizam, njegova geografska žiža je Bliski istok. Uostalom, biblijske priče oblikovale su suše i pustinje kakvih nikad nije bilo u Europi. Kad su moćne vode Islama potekle iz pustinje Hidžaza, tek tada je napravljen prodor zaista neviđen u historiji čovječanstva. Muslimani su u samo jednoj generaciji ljudi uspjeli doći do krajnjih kopnenih, kontinentalnih tačaka na Putu svile. Na zapadu je to bio Konstantinopolj, današnji Istanbul, i tada važno središte svijeta. Svi oni koji su imali priliku obići Istanbul, vjerujem da su boravili i u kvartu Istanbula koji se zove Ejup. Po znamenitom poslanikovom alejhiselam ashabu Ebu Ejubu el Ensariju radijallahu anhu, istom onom koji će primiti našeg voljenog poslanika u svoju kuću nakon hidže iz Mekije u Medinu, a onda kasnije kao starac učestvovati u prvoj muslimanskoj vojnoj ekspediciji ka Konstantinopolju u vrijeme emevijskog hilafeta. S druge strane globusa dođemo u Kinu i zateknemo drugog znamenitog ashaba Sada ibn Ebi Vekasa radijallahu anhu, jednog iz one zlatne skupine Ašeremu Bešere, desetorice kojima je obećan džennet, čovjeka koji će učestvovati u nekoliko diplomatskih ekspedicija ka centralnoj Kini, ka Šijanu. Tamo i danas postoje huji muslimani koji su etnički Kinezi, koji sami sebe nazivaju djecom Sada ibn Ebi Vekasa, vjerujući da su njihovi preci primili islam upravo preko tog znamenitog ashaba. Uostalom, turbe, mezar Sada ibn Ebi Vekasa nalazi se u Kini, u gradu Guangzhou, nekih 600 km od Pacifika. Pogledajte kakav je put prešla jedna generacija ljudi. Muslimani su u toj mjeri ovladali velikim gradovima na Putu svile da su Evropljani kasnije, recimo u 14. stoljeću, odbijali kahvu, jer kahva dolazi i putevima svile, a putevi svile oni su vjerovali muslimanski izum. Što nije bilo tačno, jer su putevi svile operirali stoljećima prije nego su muslimani uopće stupili na historijsku scenu. Ali i to pokazuje u kojoj mjeri su muslimani tada, u to zlatno doba islamske civilizacije, kontrolirali tu arteriju, ekonomsku arteriju svijeta koju zovemo putem svile. To je meni bio jedan od važnih motiva, značajnih motiva da se i sam zaputim tim trgovačkim cestama istoka, pa sam 2021. godine
sa prijateljem Edibom Kadićem sjeo u nekog starog Passata iz 96. i došli smo skoro do Kine, došli smo do Centralne Azije na putovanju koje je trajalo ravno 3 mjeseca i 24.000 km i napisali smo tada zajedno putopis Putem svile koji je potpuno rasprodat. Ja imam još 2 knjige u svojoj biblioteci i ne dam ih nikom. Nisam čak htio neku od te 2 nositi da mi se ne ošteti u putu. Naprosto postojao je neki nevjerovatan interes za tim dijelom, ali ja sam nakon povratka s tog putovanja vidio da smo tim dijelom u stvari samo zagrebali temu Puta svile. I onda sam nanijetio da probam kroz 7 putopisnih knjiga, ako Bog da, napraviti najkompletniji putopis u svjetskoj književnosti s Puta svile, da obiđem sve rute koje se pripisuju u Putu svile i da na taj način ostavim jedan značajniji trag. Svi se mi trudimo dok otkucavaju naši dunjalučki sati da za sobom ostavimo neki spomen, neki trag, nešto po čemu će nas ljudi spominjati po dobru. A evo ja sam našao da se bavim ovim i zaista mogu biti samo sretan što je ovaj put izabrao mene da njime putujem. Prošle 2023. godine putovao sam ponovo Turskom i arapskim svijetom, ovaj put sa prijateljem Ahmedom Šarićem i ponovo smo tragali za tim karavanskim cestama istoka, njima smo putovali, ali smo probali tu priču o Putu svile ispuniti nekim bosanskim pričama. Moja istraživanja koja traju puno duže od samih putovanja, jer moje istraživanje za put traje 2 godine, a put 3 mjeseca, i te 2 godine zaista sam potpuno posvećen pripremama za putovanje, iščitavam desetine knjiga, stotine tekstova, bilježim mjesta koja treba obići, bilježim one priče koje se tiču mog identiteta, koje se tiču mog naroda i tragova mog naroda tamo negdje na istoku, kako bih pokušao u stvari kroz ove knjige i ove filmove podsjetiti naše ljude na bogatstvo vlastitosti kojeg čini mi se nekad uopće nismo svjesni. Moje ispisivanje tog velikog putopisa tiče se 3 velike teme. Jedna tema je pitanje tradicijskih, kulturoloških, identitetskih veza između bošnjačke kulture i velikih gradova na Putu svile i kolosalnih umova koji su u njima živjeli. To je jedna tema koja mi je prvobitno bila onako snažan motiv da se otisnem suncu na istok, putevima svile. Naime, počeo sam sve više kao student književnosti uviđati koliko toga bošnjačka kultura duguje istoku. Kad spomenemo burek, evo spominjani burek i pitu, nisam siguran da je mnogo nas svjesno da su burek izmislili turkijski narodi u Centralnoj Aziji nekad u 7. stoljeću. I moje recimo prvo iskustvo dolaska u Uzbekistan, u tu pradomovinu bureka, kad moj prijatelj Edib i ja ulazimo u restoran u Taškentu i uzimamo menu u ruke i tamo vidite nazive jela koje nikad niste u životu čuli i nemate uopće predstavu šta će vam konobar donijeti kad nešto od tog naručite, jer tamo piše hanım, hasab, narın, somsa, onako gledate ko tele u šarena vrata, mi bismo rekli, i onda tu nađete mantije koje se zovu mantije, koje se spremaju kao mantije kod nas. I tu se prisjetimo na jednu izvanrednu studiju jednog savremenog talijanskog antropologa, ogromna knjiga koja se zove Čudesna historija bureka. Naime, ti nomadski turkijski narodi su prije 1000 godina krenuli u veliku seobu ka zapadu. Prvo su u vrijeme Selđučkog carstva osvojili područje današnjeg Irana, osvojili su Perziju, a kasnije, nakon bitke kod Manzikirta 1071. godine, osvojili su Anadoliju, gdje su ostali do dana današnjeg. Sa sobom su ponijeli i uspomene iz svoje pradomovine, ponijeli su uspomene iz Centralne Azije. Kad su osvojili Bosnu 1463. godine, te su uspomene donijeli i do nas i predali ih nama, iako mi danas na taj burek polažemo veće pravo nego ovi nomadi tamo koji su ga izmislili, to vam garantujem. Naravno, to je sasvim prirodan proces, načini na koji kultura se oblikuje su fluidni, kultura je nešto što je promjenjivo, nešto što se mijenja vremenom, ali eto, taj burek zaista našao neko posebno mjesto u bošnjačkoj kulturi. Jedna od tih uspomena, recimo, koje su sa sobom donijeli Turci upravo iz Centralne Azije, bio je i Mekam Nikriz, prekrasna skala orijentalno-islamske muzike koja je skoro presudno oblikovala melodiju Sevdalinke.
kad uzmete analizirati notne zapise Mekama Nikriz, tu prekrasnu muzičku skalu orijentalno-islamske muzike i usporedite sa notnim zapisima sevdalinke, postane vam jasno u kojoj mjeri se sevdalinka kao autentični izraz bošnjačkog umjetničkog genija nastala u urbanim bošnjačkim sredinama, u svom melodijskom repertoaru oslanja upravo na ovaj Mekam, na ovu muzičku skalu. Baš tad 2021. kada sam boravio u Uzbekistanu, imao sam priliku u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana, sa jedne od mahalskih džamija slušati ezan u Mekamu Nikriz i imao sam osjećaj da se na munaru ispeo neko od naših interpretatora sevdalinke i u tom vremenu pjeva ni manje ni više nego onu hej otkako je Banja Luka postala. Dakle, u onoj dionici ezana kad čovjek uči Hayya ale sala, vi doslovno čujete melodiju naše sevdalinke. Haj otkako je Banja Luka postala. A on ovako uči. Hayya ale sala. Imate osjećaj da doslovno slušate tu sevdalinku, taj identičan notni zapis, identično kretanje melodije i tako dalje i tako dalje. Ti orijentalno-islamski mekami, Nikriz nije jedini koji je oblikovao naše melodijsko nasljeđe. Tu su i Mekam Hidžaz koji potječe s područja današnje Saudijske Arabije. Recimo Sagradarsa Bijele kule je u cijelosti ispjevana u Mekamu Hidžaz. Ili Mekam Nehavend koji dolazi iz područja Perzije, s područja današnjeg Irana, u kojem je zaplakala šećer Đula ili ona divna Ilahija kad procvatu u Behari, kad ja pođoh na Bembašu i tako dalje i tako dalje. Sve je to dio onog što smo mi kao narod primali u naše kolektivno nasljeđe, u naš kolektivni habitus, a što je dolazilo putevima svile upravo do Bosne i Hercegovine, oblikujući našu kulturu u mjeri da smo teško kadri to racionalno sagledati u cijelosti i artikulirati. To je meni bio jedan od onako važnih motiva da se zaputim tim gradovima na putu svile, kako bi svoje čitaoce, kako bi svoje Bošnjake podsjetio na to koliko su duboki korijeni naše kulture. Dokle sežu. To je nevjerovatno. Ja se sjećam kada smo došli u Semerkand, što se mene tiče najljepši grad na cijelom svijetu, grad koji je od Bosne i Hercegovine, od Sarajeva udaljen nešto više od 6000 km najkraćom kopnenom rutom. I kada smo došli pred mauzolej, pred turbe imama Ebu Mensura el Maturidija, i kada sam se tu prisjetio da su bošnjački učenjaci, bošnjačka ulema od Hasana Kafije Pruščaka sve do danas, do ustava islamske zajednice, oduvijek da se samo definirala kao pripadnike te maturidijske teološke škole, zapitate se kako je moguće da je išta iz tog današnjeg Uzbekistana došlo do Bosne i Hercegovine u tako dalekom vremenu. U vremenu bez aviona, bez interneta, bez brzih prijevoznih sredstava, u vremenu u kojem je kilometar iznosio ravno 1000 metara nogom, konjem ili devom pređenog puta. A ipak do nas će otamo doći i maturidijska teologija, i Buharijeva zbirka hadisa, Tirmizijeva zbirka hadisa, doći će nakšibendijski sufijski red koji je i danas najrasprostranjeniji na području Bosne i Hercegovine, doći će već spomenuti Burek, Mantije, doći će ovaj Mekam Nikriz. Naprosto kultura ne poznaje granice. Kultura ne mari za političkim, čak ni za geografskim granicama. Zamislite situaciju gdje, recimo u jednom karavansaraju, negdje na putevima svile, u tim klasičnim hotelima, sjedi jedan trgovac iz Istanbula, jedan je iz Isfahana, jedan iz Bagdada, jedan je iz Šijana, negdje iz Kine. Utorak je navečer, Liga prvaka još nije počela, nemaju svakako televizora ni YouTube-a. Šta će raditi nakon napornog dana putovanja nego razgovarati? Razgovarati o Bogu u kojeg vjeruju, pjevati jedni drugima pjesme koje su čuli od svojih predaka, govoriti o jelima koja spremaju, na taj način pronoseći vijesti o vlastitoj kulturi u udaljena mjesta svijeta u koja možda sami nikada neće doći. Fascinantno je da u Šamu, u Siriji, u Sjevernom Jordanu vi možete slušati neke stare arabljanske kaside koje su u identičnim melodijama ispjevane kao neke od naših sevdalinki. To je nevjerovatno.
To je bio jedan aspekt mojih istraživanja, istina meni ponajzanimljiviji, ali evo neki aspekt kojeg sam se također doticao u ovoj knjizi, tragajući za tim korijenima svoje vlastitosti. Drugo, izvinjavam se, druga važna tema kojom sam se bavio na svojim putovanjima i u svojim istraživanjima ticala se materijalnih tragova ljudi Bosne na istoku. To je tema koja je spektakularno neistražena. Tema o kojoj mi ne znamo skoro ništa. Ja sam ponosan na činjenicu da ova knjiga donosi priče o 27 kompleksa, ne građevina, nego kompleksa koje su Bošnjaci izgradili širom istoka. Dođete na jug današnje Turske i na potezu od Gaziantepa do Diyarbakira imate 12 cijelih kompleksa, ne građevina, koje su izgradili Bošnjaci. Dođete u Diyarbakir, grad koji je dalje od Istanbula nego smo mi sada od Sarajeva, na krajnjem jugoistoku Turske, i tu obiđete 3 džamije koje su podigli Bošnjaci, obiđete hamam koji je podigao naš Behram Paša Sokolović, pijete kahvu u onome što se mene tiče najljepši han na cijelom putu svile. Han koji je podigao Hasan Paša Sokolović, sin velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića. Ova knjiga donosi priče o tih 27 društvenih kompleksa koje su izgradili Bošnjaci. Ja sam bio tužan pripremajući se za ovo putovanje sa znanjem da puno više informacija o tim građevinama i o tim ljudima nekada možete pronaći na engleskom, arapskom, turskom, francuskom, njemačkom, nego na bosanskom jeziku. I mislim da je došlo vrijeme da počnemo napokon otkrivati svoju historiju, da je počnemo sami ispisivati i da odgajamo generacije koje će imati samopoštovanje, koje će imati dostojanstvo i koje će imati povjerenje u vlastiti identitet. Ono što je sreća sa našom historijom, sa našom tradicijom, jeste to što je dublje otkrivate, više je volite. To je nevjerovatno. I ja sam putujući 2021. pitao se nerijetko zašto ti ljudi u tim dalekim zemljama na vas reagiraju na tako veličanstven način kad kažete da ste Bošnjak iz Bosne i Hercegovine. I uvijek sam to nekako povezivao sa posljednjom agresijom na Bosnu i Hercegovinu, s tim da smo bili možda udarna vijest u nekim medijima, da smo im egzotični kao evropski muslimani. Ali sada kada sam otkrio šta su sve Bošnjaci tamo izgradili širom istoka, kada sam vidio na ovom putovanju prošle godine da su te građevine i dan danas žile kucavice gradskih života u tim sredinama, postao sam svjestan da korijene tog nevjerovatnog odnosa prema nama treba tražiti i u dalekoj i u bliskoj prošlosti. Bošnjaci su ostavljali za sobom nevjerovatan trag. Dođete u Bagdad, grad koji je stoljećima bio doslovno centar svemira, centar naučnog i ekonomskog svemira, svijeta. I tu nekih 500 metara od Ebu Hanifine džamije i njegovog mezara obiđete džamiju Stočanina koji se zvao Husein Paša Šarić. Čovjeka koji je u svom rodnom Stocu ostavio Šarića hamam, on je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, a onda je imenovan kao osmanski gradonačelnik Bagdada i na toj poziciji je u drugoj polovini 18. stoljeća proveo punih 8 godina. Unutar tih 8 godina, tačnije 1783. godine, u staroj jezgri Bagdada izgradio je džamiju i medresu. Ta medresa je, nažalost, potpuno uništena. Džamijska kupola je teško oštećena u jednom velikom zemljotresu, ali džamija tamo stoji i dan danas. I ono što je fascinantno jeste da na ulazu u tu džamiju zateknete u kamenu uklesane i u drvetu rezbarene bosanske ljiljane. Simbol koji apsolutno, pazite, apsolutno ne postoji u nasljeđu Mezopotamije. Postoji u Šamu, postoji u Anadoliji, znamo da ga imamo na velikim carskim džamijama u Istanbulu, ali to pedantno provlačenje simbola ljiljana na ovim vakufima Bošnjaka, na građevinama koje su naši ljudi ostavljali tamo negdje daleko, mene je nagnala na pomisao da to ne može biti puka slučajnost. Pokušat ću ovdje pronaći ljiljan na džamiji našeg Behram Paše Sokolovića, upravo u spomenutom Diyarbakiru. Naime, iznad mimbera imate ljiljan uklesan u kamenu koji je autentičan iz druge polovine 16. stoljeća. Jedan simbol koji su ljudi Bosne na taj način ostavljali za sobom gdje god su išli. Kad krenete zapadno od Bagdada, dođete
na područje današnje Sirije, tek onda shvatite koliko su Bošnjaci gradili. Samo u Halepu imate 4 ogromna vakufa Sokolovića. Kad krenete dolje južno, jednom od najvažnijih karavanskih cesta na putu svile, kad putujete takozvanim orijentalnim putem koji je uvezivao Halep i jug današnje Turske sa Crvenim morem, pa dođete u karavanski grad Hamu, tu možete popiti kahvu u najvećem karavansaraju na području cijele Sirije, koji je opet podigao jedan Bošnjak, Rustem Paša Opoković. Dođete u Damask, najstariji grad svijeta, i shvatite da je najveću klasičnu džamiju Damaska izgradio opet jedan Bošnjak, Lala Mustafa Paša Sokolović. Nedaleko od njegove džamije je prekrasna mala džamija, to mi je jedna od nevjerovatnih priča do koje sam došao praveći ovo istraživanje. Čovjek koji se zvao Fadlullah ibn Isa el-Bosnavi, čovjek koji je bio glavni muderris, učitelj u Gazi Husrevbegovoj medresi i bio je šejih Gazi Husrevbegovog Hanikaha, a onda je 1612. dakle prije 400 i koliko godina krenuo na hadž. U povratku s hadža, tad su putovanja na hadž trajala cijelu godinu sa odlaskom i povratkom. U povratku s hadža se teško razbolio u Damasku. Kako sam piše u svojoj autobiografiji koju je ispisao na marginama svog djela iz logike što se čuva u biblioteci u Aleksandriji u Egiptu, nakon 3 mjeseca je ozdravio. Ali je, dok je još bio bolestan, kako kaže, poslao pismo u kojem je obavijestio da se neće vratiti. Jer je bio uvjeren da će umrijeti od te bolesti. I zamislite čovjeka koji je poslao pismo rekavši neće se vratiti na taj posao, tražite nekog drugog da to radi i poslije 3 mjeseca ozdravi. Ali ona riječ koju je dao, riječ koja bi trebala biti dužnost prema samome sebi prije svega, njega će nagnati da ostatak svog života provede u Damasku. Da se više nikad ne vrati u Bosnu i Hercegovinu. A onda to dragi Bog časti onako kako samo on može. Naš Fadlullah ibn Isa el-Bosnavi, koliko znamo, jedini je Bošnjak koji je obnašao dužnost muftije Damašćanskog. Uz dužno poštovanje nije muftija Kakanski, nego muftija Damašćanski u Damasku, u gradu koji je bio i ostao jedan od najvažnijih centara islamske učenosti. Jedan Bošnjak koji je završio Gazi Husrevbegovu medresu, koji je bio profesor u Gazijinoj medresi, mogao je biti muftija u tom važnom središtu svijeta. Za sobom je ostavio džamiju koja i danas nosi njegovo ime u staroj jezgri Damaska. Evo sad će se, ako Bog da, uskoro moći putovati u Siriju dok se malo obnovi, moći ćemo obići džamiju našeg Fadlullaha ibn Isa el-Bosnavija. Kad dođete u Jerusalim, u grad koji je vjerovatno najvažniji grad u historiji svijeta, grad čija se pomjeranja kao nekakve tektonske ploče osjete na cijelom Dunjaluku, uđete u kompleks Mesdžidul Akse, u kompleks jednog od 3 najsvetija mjesta za nas muslimane. U tom kompleksu zateknete 198 građevina ravno. 2 od tih 198 građevina su tekije koje je podigao Ahmed Paša Rizvanović. Istaknuti predstavnik porodice Rizvanović koja je upravljala Jerusalimom 156 godina skoro u kontinuitetu. Njihovi potomci danas žive u istočnom Jerusalimu, prezivaju se El Baša, što je varijacija našeg prezimena Pašić. I sve što znaju jeste da su njihovi preci nekad davno došli iz Bosne i Hercegovine. Naši ljudi su gradili i u svetom području Hidžaza, gradili su u Mekki, u Medini, ali i u dalekom Jemenu. U Sani, glavnom gradu Jemena, imate džamiju našeg Murat Paše Kujudžije, a 120 km južno od Jemena cijeli grad koji se i danas zove Behramija po našem Behram Paši Sokoloviću koji ga je utemeljio. Zašto mi ovo ne znamo? Zašto nismo svjesni ovih informacija? Koji ih je od nas tako pedantno skrivao? Zašto moramo na tuđim jezicima, u tuđim izvorima tragati za njima? Koliko je toga što sam ja propustio u svome istraživanju? Ne znam. Nadam se da je puno toga što sam propustio. Nadam se da ćemo pronaći još puno toga. Ali činjenica da se naši instituti, naše naučne institucije nisu ovim bavile sistematično, da mi o tome ne znamo ništa, svjedoči u stvari na kakvoj smo mi vjetrovetini bili u posljednjih 100 godina, u političkom, u društvenom, u identitetskom smislu.
Ovo je tema o kojoj bismo mogli naširoko govoriti. O svakom od ovih 27 vakufa ja bih mogao pričati barem 15-20 minuta, ali ne želim vas time opterećavati, želim samo skrenuti pažnju da knjiga donosi te informacije, te priče i da donosi QR kodove na mapama na početku svakog poglavlja koje kad skenirate dobijete na Google Mapsu lokaciju svih tih građevina, pa ako sutra putujete u neki od ovih dijelova svijeta, možete obići te građevine bez da provodite dane i sedmice tragajući za njihovom tačnom lokacijom, što sam ja morao učiniti pripremajući se za ovo putovanje. To je jedan onako poklon od mene mojim čitaocima, jer znam koliko je meni trebalo vremena da tačno lociram neke od ovih građevina. Napokon, treća važna tema, probat ću skratiti koliko mogu, jeste tema bošnjačkih migracija ka istoku. Tema koja me je oduvijek zanimala, ali kojom sam se imao priliku ozbiljnije pozabaviti tek tokom ove prošlogodišnje ekspedicije i mislim da je centralna tema ove knjige upravo tema potomaka bošnjačkih muhadžira koje sam uspio pronalaziti i kroz Tursku, i kroz Jordan, i kroz Saudijsku Arabiju. Naime, kada smo moj saputnik Ahmed i ja krenuli iz Istanbula istočno, naravno na ove ekspedicije idete autom jer na svakih 100 kilometara morate stati da nešto snimite. Na ovom putovanju smo prešli autom 18.000 kilometara. Došli smo u Karamursel, mjesto u kojem živi 30.000 Bošnjaka. Tu imate čak repliku Sarajevskog Sebilja koja je izgrađena, koju možete obići, jezero Hersek, nazvano po našem Ahmed Paši Hercegoviću, čovjeku koji je dijete Hercega Stjepana Kosače, jednog od posljednjih srednjovjekovnih vladara Huma, čovjeka koji će u ime Osmanlija osvojiti sjeverni Irak današnji. U Mosulu je donedavno bila njegova ulica po Ahmed Paši Hercegoviću, čovjeka koji je u tom Karamurselu ostavio i svoju džamiju i tamo mu se nalazi i mezar. I u tom Karamurselu smo sretali starce i starice koji ne znaju turski kako treba, ali znaju bosanski. Uprkos činjenici da su njihovi preci, njihovi roditelji, njihovi djedovi, svi rođeni upravo u tom Karamurselu. Sjećam se razgovora sa nanom Hasibom, koju je 70 i koja, tog njenog fantastično starog jezika kojeg upotrebljava. Ja sam studirao književnost. Jezik je nešto čim se stručno bavim. Volim vjerovati da mi je vokabular malo širi od 200 riječi, uključujući prehrambene artikle, ali ja sam se sve vrijeme razgovarajući sa tom ženom morao baždariti kako da joj postavim pitanja, da budem siguran da me razumije. Jer ona ne zna šta znači riječ zid. Za nju postoji samo duvar. Ne zna šta je peć, zna šta je furuna. Ne zna šta je prozor, zna šta je penđer i tako dalje i tako dalje. Potpuno uvjeren da naša mlađa generacija, ne samo ovdje, nego i u Bosni i Hercegovini, ne bi razumjela sigurno 30% od onog što bi ta starica imala im reći. U tom Karamurselu sretnemo, to jest upute nas na čovjeka koji se zove Salih Pilavić, čiji su preci prije 150 godina došli iz Travnika u Karamursel. Dakle, sve njegovo u zadnje 4 generacije rođeno je u tom Karamurselu. I Salih nam na tečnom bosanskom jeziku priča potpuno nevjerovatnu priču. Naime, priča kako je rođen tu u Karamurselu, kako je u Bosnu prvi put došao 92. godine. U Bosnu 92. niko nije dolazio turistički. Naime, Salih je upalio televizor i vidio da počinje agresija na Bosnu i Hercegovinu. Ostavio je trudnu suprugu sa 2 male djece. Došao u Bosnu, priključio se crnim labudovima u kojima je proveo rat. Vratio se u Karamursel i u Bosnu poslije toga došlo još 2 puta turistički. I kad čujete tu njegovu priču, kad čujete uvjerenje s kojim on je potpuno siguran u ispravnost svoje odluke, da dođe braniti toprak u kojem nije rođen, a koji je nosio negdje duboko u sebi, zapitate se šta je to identitet stvarno. Koliko su moćne te sile u nama, te sile koje su, čini mi se, urezane u naš DNK, sile koje nekad nisu dokučive onom razumskom u nama, sile koje su toliko duboke da ih ne možemo ni sagledati do kraja. Ja sam uvijek imao tu sumnju kada je riječ o procjenama broja Bošnjaka na području Republike Turske. Procjene se kreću da nas je tamo između 3 do 6 miliona, u svakom slučaju više nego u Bosni i Hercegovini.
Ali ova ekspedicija i ovo proputovanje kroz Republiku Tursku meni je razbila te iluzije. Ja sam apsolutno siguran da je u Turskoj trenutno puno više Bošnjaka nego u Bosni i Hercegovini. Mi smo nalazili cijela bošnjačka sela, a nismo obilazili zapadnu Tursku, nismo obilazili Izmir u kojem je najviše naših ljudi. Na jugu Turske, 10 km od sirijske granice, nađete selo koje se zove Hamid Bey Budžak, u kojem živi 500-tinjak Bošnjaka. Njihovi preci su prije 120 godina došli iz Cazinske krajine. I bilo mi je fascinantno, recimo kada smo razgovarali sa Sulejmanom Gerdijanom, slušati taj njihov jezik. Oni su sačuvali i onu ikavicu, mliko, lipo, bilo i tako dalje i tako dalje. Ali su sačuvali i onaj specifični krajiški akcenat koji ja toliko volim. Tek kad smo ušli u to selo, tamo nađemo skupinu nekih staraca koji su se sklonuli pod sigurni hlad krošnji na vrelom mezopotamijskom suncu i pitamo ih, otvaramo prozor, jeste Bošnjaci? A oni svi skočiše i kaže, ja šta smo bujrum? I odmah zovnuše Sulejmana, kahva se pristavi, odnekle dođe jemeka nekakvi. I prilazi nam Sulejman i pita, dite oklensi ti? Jesi iz Cazina došao? Znate kako naši krajišnici, ja ne umijem to baš dobro onako interpretirati kako oni umiju, ali sam uživao u tom jeziku. Nalazili smo naše ljude oko Diyarbakira. Saznali smo da na granici Turske i Irana imamo 30.000 Bošnjaka u ovom turskom dijelu. Turska, iako mi mislimo da nešto znamo o tim Bošnjacima tamo, mi o tome ne znamo skoro ništa, nažalost. I tek dolazi vrijeme kad trebamo sistematizirati ta znanja o nama samima ako Bog da. Međutim, priča koja je mene posebno fascinirala ticala se ove velike seobe naših ljudi u Palestinu. Kada smo Ahmed i ja, moj saputnik, krenuli na put, sve što smo znali jeste da je krajem 19. stoljeća u jednoj od najvećih kolektivnih seoba Bošnjaka između 500 i 700 duša napustilo Hercegovinu i došlo u Palestinu. Pazite, 500 do 700 duša. Dakle, govorimo o stotinjak porodica koje su tada otišle. Znali smo da su živjeli u starom rimskom naselju koje se zove Cezareja, potpuno izolirani od Arapa, da su tu čuvali jezik, običaje, kulturu ishrane. I danas kad odete u Cezareju, koja se nalazi na području države Izrael, okupirane Palestine, imate veliki natpis na nekoliko jezika koji kaže na ulazu u grad od Rimljana do Bošnjaka, poručujući u kojem je periodu Cezareja bila naseljena. 1948. u trenutku kad se uspostavlja ta zločinačka država Izrael, naši Bošnjaci bivaju prognani sa drugim Palestincima sa svoje zemlje i ogromna većina njih odlučuje otići put Jordana, put Amana. Jedna manja skupina odlazi put Libana, 4 porodice, sudeći po ovome istraživanju, na područje Sirije. Čim su došli u Palestinu krajem 19. stoljeća, većina njih je uzela Bošnjak, naše nacionalno ime Bošnjak, kao vlastito prezime. Oni koji to nisu bili učinili tada, učinili su to 1948. Kad su vidjeli da ponovo bivaju prognani. Iz straha da njihovi potomci ne zaborave ko su, šta su, odakle su. Naše nacionalno ime uzimaju kao vlastito prezime. I baš tad dok smo dolje putovali u ovom našem liberalnom Sarajevu, nekakvi nesretni akademici držali su predavanja o tome da su Bošnjaci kao narod izmišljeni 1993. godine. I tako bi volio te ljude dovesti među ovu zajednicu Bošnjaka dolje. Posebno bi ih volio odvesti u ovo selo ljutih krajišnika na jugu Turske. Mislim da živi ne bi izišli iz njega. Siguran se. Da odu u ovom Sulejmanu objasniti da on nije Bošnjak. Nisam siguran da bi živi se vratili. Međutim, mi kad smo krenuli dolje, sve što smo znali jeste da su uzeli to prezime Bošnjak, što nam je bilo dragocjeno iz 2 razloga. Prvo, govorimo o godinama kada mi u Bosni gubimo i svoje nacionalno ime. Pod teškim teretom historije, naravno. To ime biva sistematski marginalizirano, biva potpuno gurnuto u jednu političku, društvenu, kulturnu i medijsku krajnost. I baš tad, kad ga mi gubimo u Bosni, neki naši ljudi u Palestini, u Jordanu, to naše nacionalno ime čuvaju u svojim vlastitim prezimenima. To mi je bilo veličanstveno. Drugi važan razlog zbog kojeg mi je ovo bilo bitno,
jeste što sam znao da će nam to olakšati potragu za tim ljudima. Kad smo došli u Aman, ne znamo nikog, ko zna nekog od potomaka tih Bošnjaka i znamo da ćemo morati u gradu od 4 miliona duša pješke hodati i tražiti te Bošnjake. Doslovno. Ahmed i ja smo 2 dana cijela proveli hodajući po amanskoj tržnici, po restoranima, po kafanama i svakog s kim smo stupili u kontakt pitali bismo znali nekog ko se preziva Bošnjak. Niko nije znao nikog. Onda u jednom trenutku posumnjate da je ta priča o seobi uopće istinita, da uopće postoje ti ljudi naši tamo. Ali nam je jedan starac na amanskoj tržnici rekao, ja ne znam nikog od tih ljudi, ali to prezime sigurno ovdje postoji. Nastavite tragati, sigurno ćete ih pronaći. 3. dana nekako sasvim na jedan nevjerovatan način dođemo do broja telefona čovjeka koji se zove Velid Bošnjak. Ja ga nazovem, to je bio prvi kontakt s nekim od naših ljudi tamo i pitam ga da li priča engleski jer je moj engleski bolji od arapskog. Kaže pričam, izvoli, daj mi reko molim te 2 minute, onda vidiš šta ćeš sa mnom. Ja sam taj i taj, došao sam u Jordan da tragam za ovim Bošnjacima što su iz Palestine, što su nekad davno otišli u Palestinu pa došli u Jordan. Jesi li ti potomak tih ljudi? Kaže, jesam. Vidi, reko, meni si dragocjen samo zato što postojiš. Što nosiš prezime koje nosiš, ne znam znaš li išta o svom identitetu, jeste li išta upamtili, je li vam išta ostalo, ali meni si važan jer si živ. I bilo bi mi bitno da te sretnem. Njegova prva rečenica poslije toga meni je pokazala potrebu da se radi ovaj posao. On mene pita, je li to napokon došlo vrijeme da mi u Bosni nekog zanimamo? Ja kažem, ja nisam ispred Ministarstva vanjskih poslova, oni ne znaju da postojite, tako su mi odgovorili na mail. U Ministarstvu civilnih poslova nisu se udostojili odgovoriti na moj upit. Ja sam samo jedan putopisac koji bi zbog ovih priča išao pješke na kraj svijeta. On kaže, šaljem ti odmah svoju lokaciju, ja idem s posla, dođite mojoj kući. I sjećam se, dolazimo pred njegovu kuću, dočekuje nas taj čovjek pred ulaznim vratima svoje kuće, srdačno nas grli i ljubi. Kaže, ja sam Velid Bošnjak, ali moje pravo prezime je Muratović. Mi se svi u pasošima prezivamo Bošnjak. Kako naša djeca ne bi zaboravili ko smo. Ali svi pamtimo svoja prezimena koja smo donijeli iz Bosne. Ulazimo u dnevni boravak njegove kuće i prvo što vidimo na zidu je slika starog mosta u Mostaru. Jedan moj prijatelj kaže, Mostarci kad klanjaju ne okreću se prema kibli nego prema starom mostu. Toliko je bitan taj simbol za njih. Ali ne bilo kakva slika. Slika koju je po sjećanju crtao jedan od njegovih predaka koji je kao dječak otišao iz Mostara u Palestinu. I sad zamislite tu sudbinu nekog ko je kao dijete napustio zauvijek Mostar i nekih 30 godina kasnije sjedi negdje u Cezareji na obalama Mediterana i po sjećanju crta sliku Topraka koju je ponio sa sobom. Kaže nam Velid, meni je moj otac govorio kada smo prognani iz Cezareje, moj otac je tad bio živ i sjeća se tog vremena, sve što smo ponijeli bila je ova slika. Ovo je za nas izgubljena slika zavičaja. Velid je oženio Bošnjakinju, Maju. Niko od Velidovih predaka, a on je 4. generacija tih naših dolje u arapskom svijetu, nije oženio nikog mimo Bošnjakinje. Niti je se jedna Bošnjakinja u njegovoj porodici udala mimo Bošnjaka. A oni su izgubili jezik. I ja sam znao, slutio da su potpuno izgubili jezik, jer od 1948. više ne žive na jednom mjestu. Naravno da se jezik morao izgubiti. Više ne komuniciraju međusobno, tako kako su komunicirali prije. I pitam Velida šta je razlog? Zašto? Pa kaže naprosto mentalitet. Mi, kaže, dođemo na sjelo, kod Arapa, tamo muškarci sjede u jednoj sobi, žene u jednoj sobi. Kod nas svi sjede zajedno i razgovaraju, kod nas je to sasvim normalno. A drugo, kaže, ima puno važniji razlog, iskreno da ti budem, ja bez zeljanice ne mogu živjeti. A to ove Arapkinje ne znaju praviti. Kultura ishrane je nešto što su sačuvali. Čuli smo i Samira Bošnjaka koji nam priča o tome kako je jeo buraniju i kako njegova sestra uči služavku sa Šri Lanke, zamislite da pravi pitu i da tamo negdje to nosi sa sobom ta znanja.
Velid nam je dao kontakte onih koje je on poznavao, oni kontakte onih koje su oni znali, tako da smo napravili razgovore sa, čini mi se, 30-ak porodica, boraveći u Jordanu, i na osnovu toga smo uspjeli rekonstruirati priču o njihovoj seobi. Na to sam zaista ponosan na taj posao. Bio je to velik posao koji je napravljen i mislim da smo tom pričom koja se razvukla na 2 velika poglavlja u ovoj knjizi ispunili jednu veliku prazninu u našem historijskom pamćenju. To je nešto na što sam zaista ponosan. Međutim, ono što nisam očekivao da ćemo pronaći ljude koji još uvijek pričaju bosanski jezik. Ali sudbina ljepljiva poput paučine dovede vas na tačno određeno mjesto, u tačno određeno vrijeme, samo da svjedočite da ste vi pijun koji živi i hodi tačno određenim nitima svoje sudbine. Ahmed i ja parkiramo u gradu od 4 miliona ljudi. U gradu u kojem nismo 2 cijela dana mogli pronaći ni jednog Bošnjaka. Parkiramo automobil već 5. i 6. dan boravka u Amanu pred rimskim amfiteatrom i iza nas u istom trenutku parkira čovjek, u istom trenutku izlazi iz auta, čovjek koji svojim crtama lica, svojom čehrom neodoljivo podsjeća na naše ljude. I mi se onako mjerkamo, nezgodno je sad prići nekom tek tako, gleda Boga mi i on nas. I on prekinuo onu tišinu i na bosanskom jeziku upita, jeste vi Bošnjaci? Rekao, ja šta smo, ali ja u tom trenutku potpuno siguran da je to neko od naših turista ko se našao u Jordanu. Prilazi i on, grli nas tako srdačno, ljubi nas. Kaže, ja sam Šadi, ali me ovdje po bosanski svi zovu Šemso. Dobro, rekao, imali smo ga priliku vidjeti, pokazivao je ove palestinske pasoše svojih predaka. Tako smo ga sreli. Rekao, ja sam Hamza, ovo je moj prijatelj Ahmed, otkud ti ovdje? Kaže, kako misliš, otkud ja sam ovdje rođen, otkud vi ovdje? Kako, rekao, misliš, ti si rođen ovdje? Pa kaže, vidi, ja znam, vi u Bosni o tome ne znate ništa. Bila je jedna velika seoba naših Bošnjaka iz Hercegovine u Palestinu. Stani, rekao, moram te prekinuti. Nemoj mi reći da si ti potomak tih ljudi. Kaže, jesam. Jedini razlog, Šemso, zašto smo mi ovdje došli, jest da pronađemo te ljude. Jedini razlog zašto smo tu je da pronađemo tebe. Odemo njegovoj kući, pokaže nam i one pasoše kao nevjerovatno važno materijalno svjedočanstvo našeg prisustva u tom dijelu svijeta i da nam dnevnik koji je vodio njegov predak Husam Bošnjak tamo u Palestini. Kao prvorazredni, autentični materijal koji nikad nije objavljen. Ahmed i ja smo napravili 3 kopije i ponosan sam također što smo u ovoj knjizi donijeli na 3 lista isječke iz tog dnevnika. Napravili smo 3 velike kopije, jednu smo poslali DHL-om, u slučaju da se mi ne vratimo, nek bar nešto stigne, jer trebali smo u Jemen kasnije u ratnu zonu. Drugu smo kopiju dali Hafizu Rijadu Đedoviću u Meki kada smo susreli naše hadžije i on je prije nas je donio u Sarajevo, a treću smo, Bogu hvala, donijeli sa sobom i evo postoje neki planovi da i to objavimo kao neki važan materijal i svjedočanstvo našeg prisustva u tom dijelu svijeta. Na taj način smo dolazili do tih ljudi. Nalazili smo naše Bošnjake i u Saudijskoj Arabiji. Tu smo imali priliku upoznati doktora Adila Bošnjaka, čija je također porodična historija potpuno nestvarna. Adilov prapradjed je bio naš učenjak, ulema, čovjek koji se zvao Ahmed Ćošabić, koji je u prvoj polovini 19. stoljeća prije 200 godina živio u Gornjem Vakufu. I taj Ahmed Ćošabić u Gornjem Vakufu, ni manje ni više, dobija poziv medrese u Medini da ide tamo predavat, pazite ovo, arapski jezik, rođenim Medinelijama. Nevjerovatno je to kakve smo mi ljude imali u svom narodu, Boga mi. Taj Ahmed Ćošabić odlazi na put s kojeg se nikad više neće vratiti. U Medini predaje godinama arapski i turski jezik i utemeljuje nešto što se i dan danas zove Bošnjački vakuf u Medini. Žao mi je što naše hadžije to ne obiđu, to su 2 velike zgrade kojima danas upravlja Adil Bošnjak i njegova porodica. A Adil Bošnjak je jedan od najbogatijih ljudi u Saudijskoj Arabiji. Čovjek je milijarder. Jedan od najbogatijih ljudi koji nije član kraljevske porodice. Naime, Adil Bošnjak je 70. godina prošlog stoljeća patentirao tehnologiju
za desalinizaciju morske vode i dugo držao monopol na pitku vodu u Saudijskoj Arabiji, što je puno bolje nego imati monopol na naftu tamo. A onda je u posljednjih nekoliko godina, znam da će vam zvučati ludo, meni je zvučalo dok sam slušao kad nam je to pričao, posljednjih godina je uspio patentirati tehnologiju, pazite ovo, za proizvodnju oblaka. I trenutno je, da, proizvodi oblake. Mi smo ga pitali, bogati, ujutro, ono, kad ustaneš, pogledaš, onako zijevaš još, jel kažeš, joj, jesmo najlijepo gore ispod, vidi ga. Trenutno je u pregovorima sa Mohamedom bin Selmanom, prestolonasljednikom u Saudijskoj Arabiji, da te umjetne oblake puštaju u sezoni hadža iznad Mekke i Medine kako bi pravili prirodni hlad hodočasnicima. Jedan Bošnjak trenutno radi na toj tehnologiji, što je nevjerovatno. Znali smo da do tog čovjeka puno lakše mogu doći premijeri, ministri, predsjednici vlada nego neki anonimusi potpuni, ali zahvaljujući opet nekim našim ljudima, prvenstveno Ameru Bukviću, ne znam koliko znate, Amer Bukvić je bio dugogodišnji direktor BBI banke u Sarajevu. On je nazvao Adila Bošnjaka, pošto je s njim u nekim velikim poslovima. Adil trenutno ima korporacije u 30 zemalja svijeta. Nazvao je njega lično i rekao tu su neki mladi Bošnjaci koje zanima bošnjačko prisustvo u Hidžazu, a Adil, pored svih svojih obaveza, kaže nek dođu odmah danas, odgodit ću sve da ih primim u svoju kuću. I divnu noć smo proveli s tim čovjekom. Naravno, njemu je rahmetli Alija Izetbegović dao i počasno državljanstvo Bosne i Hercegovine, a kasnije sam saznao od profesora Fahrudina Rizvanbegovića, koji je u vrijeme rata bio ministar u vladi Bosne i Hercegovine, da je sve oružja što je došlo u Bosnu i Hercegovinu preko Pakistana direktno finansirao Adil Bošnjak. Da je on sve platio. Fahrudin nam je čak dao i neke dokumente koji potvrđuju da je riječ o 300 i nešto aviona naoružanja koje je došlo. I zamislite sad nekog našeg čovjeka koji ima novac, ali zašto bi se on brinuo o Bosni kad je sve njegovo u zadnjih nekoliko koljena rođeno u Saudijskoj Arabiji. Ali i on ima taj damar, tu potrebu da pomogne tu rodnu grudu. Ovih priča s putovanja je puno. Ovih priča je nevjerovatno mnogo. Ja se izvinjavam što sam vam... Ljudi, što mi neko ne otme mikrofon. Ja se izvinjavam što sam vam uzeo ovoliko vremena. Volio bih za kraj samo da imate vi kao informaciju ispričati. Probat ću biti što kraći, obećavam. Ono što je meni najdragocijenija uspomena s ovog putovanja. Pripremajući ovu ekspediciju, posebno sam se zainteresirao za biografiju čovjeka koji se zvao Ahmed Džezar Paša. Je li nekom od vas poznato ime Ahmeda Džezara Paše? Stočanin, to je rođen u Fatnici kod Bileće u tom dolje dijelu između Trebinja i Stoca. Čovjek koji je rođen 1730. godina u Fatnici kod Bileće, koji je polovinom 18. stoljeća otišao sa Alipašom, Hekimogluom, junakom Banjalučkog boja, put Egipta, gdje je krenuo njegov vrtoglavi vojni uspon. U toj mjeri da će naš Ahmed Džezar Paša 1775. biti imenovan kao osmanski upravitelj namjesnikom cijele Palestine i Sirije. Istovremeno, u tih 29 godina, od 1775. do 1804. godine, kad je umro, obnašao je dužnost seraskera, vrhovnog vojnog komandanta ukupne osmanske vojske u arapskom svijetu. Ono po čemu je ostao zlatnim slovima upisan u svjetskoj historiji, po čemu mu enciklopedija Britanika daje prostora skoro jednako koliko daje Lavu Nikolajeviću, Tolstoju, a Bošnjaci moji nikad nisu čuli za njega. Naravno, niste vi krivi. Kriva je historija koja je takva kakva jest, ali evo došlo je vrijeme da to mijenjamo. Ono po čemu je ostao, dakle, zlatnim slovima upamćen jeste da je 1799. godine naš Ahmed Džezar Paša nanio prvi vojni poraz, ni manje ni više, nego Napoleonu Bonaparti. Napoleon Bonaparte je 1798. osvojio Egipat, naredne 1799. kako sam pripovijeda u velikom intervjuu koji je dao 1805. želio je krenuti od osvajanja Palestine i Sirije i kopnenim putem sa vojskom doći do Istambula i potpuno srušiti Osmansko carstvo i pobjedonosno se kopneno vratiti put Pariza.
Ono što nije znao jeste da će ga na prvoj tački njegove planirane ekspedicije dočekati neki naš Bošnjo iz Fatnice, Ahmed Paša Džezar, čovjek koji je 3 mjeseca odolijevao Napoleonovim napadima u toj mjeri da se Napoleon poslije 3 mjeseca odlučio, mi bismo rekli podvijena repa, vratiti istim onim morskim putem, put Pariza. U predposljednjem intervjuu koji je dao u životu, pazite ovo, Napoleon Bonaparte će reći rečenicu koja je tada izvučena u naslov tog intervjua. Da ne bi Džezara, svijet bih osvojio. Da ne bi Džezara, svijet bih osvojio. Zašto mi ne znamo da je to neko naš? Kad sam krenuo praviti istraživanje za ovo putovanje, nadao sam se da ću ući u Palestinu i obići bijelu džamiju u Akri, koja je dijelom vakufa Ahmed Paše Džezara, i preko nje ispričati priču o tom vojskovođi. Da ću obići Bejrut, čije je zidine izgradio Ahmed Paša Džezar. Da ću u Akri obići rimski akvadukt koji je on obnovio, 2 hana koja je podigao i tako dalje i tako dalje. Ono što nisam slutio ni u najluđim snovima jeste da ću pronaći nekog od potomaka ovog čovjeka. Jer računao sam, ako je on umro 1804. od njegove smrti je prošlo ravno 220 godina. Ako je imao neke potomke, teško da mogu se sjećati ili znati da su potomci tog čovjeka. Tragajući za informacijom više o njemu, našao sam nekoliko britanskih, njemačkih i francuskih putopisa. Ljudi koji ga susreću i iz prve ruke donose informacije o njemu. Ono što me šokiralo jeste saznanje da apsolutno u sve jednom od tih putopisa Ahmed Paša Džezar se ponosi svojim bošnjačkim porijeklom. Ističe ga rado. A britanskom mornaričkom pukovniku Skviru čak će kazati, molim te zapiši da ja nisam ni Arap ni Turčin. Ja sam Bošnjak iz Bosne. Nenaviknut na udobnosti dvora, odgajan na bojnom polju i tako dalje i tako dalje. Neko ko se ponosio svojim bošnjačkim porijeklom i ko je nanio poraz prvi vojni Napoleonu Bonaparti, a toliko nas je zadužio da mi danas ne znamo ni za njegovo ime, nažalost. Opet kažem, nismo mi krivi, dolaze vremena kad ćemo to ako Bog da mijenjati. Kada sam krenuo na tu ekspediciju, prošle godine nadao sam se da ću pronaći potom, to jest da ću obići te njegove građevine koje je on tamo izgradio, ne znajući da će me u stvari sudbina na sasvim nevjerovatan način dovesti pred nekog od njegovih potomaka. Moj omiljeni pisac Jorge Luis Borges, argentinski pjesnik, kaže u jednoj rečenici: neke su priče toliko nevjerovatne da ne mogu biti izmišljene. Čovjeku to ne može na um past. Ljudska mašta nije toliko bujna da domislite ono što vam život može donijeti. Posljednjeg dana boravka u Amanu, u Jordanu, nakon 28 dana provedenih u toj državi, Ahmed i ja smo u danu u kojem nismo trebali uopće biti u Amanu, jer smo već trebali biti u Iraku, ali sve vrijeme čekamo da dobijemo tu nesretnu iračku vizu, koju smo na crnom tržištu platili $2000 i još je nismo dobili. Čekajući tu iračku vizu, Ahmed i ja smo posljednjeg dana boravka u Amanu odlučili obići Kariman Bošnjak, ženu koja je također potomak ovih muhadžira naših iz Palestine. I meni je taj susret s njom bio posebno upečatljiv. Evo je ovdje na slici i ona kao drugi ima sliku starog mosta u svome domu u Amanu. Taj mi je susret ostao posebno upečatljiv jer nas je ona u jednom trenutku pred 3 upaljene kamere preuzela je ulogu moderatora i nama je počela postavljati pitanja. I ona mene pita, pa jesu li naši pogriješili što su otišli? Ja joj kažem, ja ne volim o historijskim procesima misliti kroz pojam greške. Pokušavam ih razumjeti, sagledati. Ma kaže, znaš što te pita? Meni je moja nana rekla da smo mi otišli kako bismo sačuvali vjeru, jezik, nacionalni identitet. A od svega toga sačuvali smo samo vjeru. Rijetki su sačuvali jezik. Malo nešto smo sačuvali nacionalnog identiteta. A vi sad u 2023. dolazite kao muslimani, kao Bošnjaci i pričate bosanski jezik. Vi ste to tamo sačuvali. Očito su, kaže, naši bili u krivu što su otišli ikad. Kad smo kretali iz njene divne kuće u Amanu,
njen sin Aziz, kojeg ona po bosanski zove Dragi, jer kad prevedete ime Aziz, dobijete pridjev Dragi, kaže nam, pita nas, jeste vi kahvedžije? Ahmed, ja i duhandžije i kahvedžije. I sreća da nije tog duhana, ja bi mogao svu noć pričati, ali uskoro ću morati izići pripaliti. I rekao, ja šta smo bolan, a od juga Turske nismo čestitu espresso kafu popili u tom Jordanu, u toj nekahvenskoj zemlji. To je teže naći nego ove Bošnjake, čini mi se. Kaže nam Aziz, evo vam lokacija na WhatsAppu odlične kafane gdje imaju pravu talijansku espresso kafu. Ako odete tamo, poselamite mog prijatelja koji se zove Medijan. Mi kažemo dobro. Taj dan je bilo 50 stepeni Celzijusa, mi se vratimo u hotel, odspavamo malo poslije podne i nekad pred akšam ustanemo, nemamo više šta raditi. Napravili smo posao i znamo da smo napravili velik posao sa pronalaskom tih ljudi. Znamo da ako se odmah vratimo u Bosnu, da imamo dobru priču koja je vrijedna pričanja. Te zadnje noći boravka u Amanu odlučimo otići popiti taj espresso. Kad smo kretali iz hotela, ja uzimam ruksak sa opremom za snimanje, u njemu su 2 kamere, 4 objektiva, jedan gimbal, jedan dron, u njemu je 12 kg. Nešto manje nego u meni, čini mi se. Kaže mi moj saputnik Ahmed, nemoj bogati, kaže, sve ove dane ga tegliš na ramenima i on mi kaže, vidiš da je teži od tebe, nemoj bar večeras, evo nemamo šta više snimati, završili smo sav posao. A ja mu kažem, ono moje iskustvo putovanja ka centralnoj Aziji kaže, kad god nisi imao opremu za snimanje, baš tad je nešto trebalo snimiti. I ja, da izvinete, neću u halu bez njega. Kaže Ahmed, i ja ću onda uzeti svoj ruksak i idemo zajedno. I tako krenemo s grbom ruksaka na leđima, probijati se amanskim sokacima i tragati za tom kafanom za koju nam je kazao Aziz. Pred sami zalazak sunca pronađemo tu kafanu i shvatimo da je riječ o vjerovatno najljepšem pogledu koji ta terasa može ponuditi na staru jezgru Amana. Ne znam koliko je vas boravilo u tim pustinskim gradovima u vrijeme zalaska sunca, kada one posljednje sunčeve zrake udare onaj žuti krečnjak. Jedna potpuno fantastična slika. Jedna potpuno nestvarna slika za nekog ko je ponikao u onom bosanskom zelenilu. Sjeli smo tu u taj prvi jakšam, kad se prvi sumrak razastro nad sedefastim rubom nebeske školjke, a nad prostranim jordanskim nebom počele se paliti zvijezde. Priđe nam konobar i upita šta ćemo, mi poručismo onaj espresso. I upita smo je li tu Medijan. On kaže jest, ali je na nekom važnom sastanku. Hajde, reko, nemoj ga ometati, ali ako bi završio dok smo mi ovdje, kaže da ga neki stranci hoće pozdraviti, samo da mu prenesu selam od nekog njegovog prijatelja. Kaže konobar, bile si dobro. Donese nam espresso, a mi uvidjesmo da je bolji nego ga je Aziz opisivao. Zovnu smo konobara i rekao smo svakih 15 minuta ovakav donosiš isti i nemoj pitati što ni kako, samo donosi. Dok smo mi ovdje svakih 15 minuta ovakav da stigne. Napravimo selfie sa našim telefonom i pošaljemo Azizu. Ja sam probao, engleski mi naravno nije dobar koliko je bosanski, ali je prilično dobar. Skoro sam mu pjesmu napisao iz te duboke zahvalnosti što nas je uputio na to mjesto. Jest. Napravimo taj selfie i pošaljemo Azizu da mu se zahvalimo. Kad, Boga mi, poslije 2 minute priđe nam nekakav stranac, izrazito svjetlog tena, izrazito zelenih očiju i na svom telefonu pokazuje onaj selfie koji smo mi sad poslali Azizu. Kaže, selam momci, ja se zovem Medijan, Aziz mi je sad ovo poslao i rekao da batalim sve poslove da s vama moram popiti kafu. Mi po našem adetu rekao smo bujru. S nama sjede do tog trenutka neki potpuni stranac. I zapodjenu se razgovor, tek se upoznajemo, ko smo, šta radimo, čim se bavimo, kako to ide. Između ostalog ja mu spomenem da pišemo neku knjigu, da pravimo neki film i da se zanimamo za bošnjačko prisustvo u arapskom svijetu. Da tražimo te potomke Bošnjaka koji su nekad davno ovdje došli. A on na to upita, a jeste zato došli mene snimiti? Ja gledam u Ahmeda, znam da sam spavao taj dan i znam da mogu biti u behutu kad odspavam, ali da mogu biti u tolikom behutu
da zaboravim da nam je Aziz kazao da je taj Medijan Bošnjak. Sumnjam da mogu. Pitam Ahmeda, bogati rekao, jel nam Medijan spominjao da je, jel nam Aziz spominjao da je Medijan Bošnjak? To sam ga upitao na engleskom. Kaže, Medijan, čuvši moje pitanje, nije, kaže, ni Aziz to ne zna. Kako rekao, ne zna ako ste prijatelji. Pa vidi, kaže, mi smo poznanici, znamo se, ali eto nikad nismo imali kad progovoriti na tu temu da se malo bolje družimo i upoznamo. Ali vidi, kaže, ovako, molim te, nemoj ti mene brkat s njima. Aziz je potomak ovih Bošnjaka što su u vrijeme dolaska Austro-Ugarske prije 150 godina došli ovdje, rekao ja. To ti je, kaže, historijski gledano bilo jučer. Ja sam bolan pravi Bošnjak, moji su prije 300 godina došli ovdje. Sad ja gledam u Ahmeda, pokušavam shvatiti šta sam propustio u istraživanju. Kako, rekao, misliš? Ispričaj mi šta znaš o svojim precima. Kaže on, ja se zovem Medijan, ali se prezivam Džezire, što je pogrešno upisano u matičnom uredu jer mi se ostatak porodice preziva Džezar. Ja sam potomak Ahmed Paše Džezara. Onog Ahmed Paše koji je 1799. zapečatio Napoleonove snove o osvajanju svijeta. Imaju ti trenuci kad čovjek, čini mi se, kad se sve desi u jednoj sekundi. Ja se prisjećam onih dugih zimskih noći kad sam tragao za informacijom više, kad sam nalazio ove francuske putopise, kad sam to iščitavao bilježeći. Ne mogu vjerovati da me sudbina sad dovodi pred nekog ko tvrdi da je potomak tog Ahmed Paše Džezara. I on kaže, nabroja nam poimenice naizust 9 imena svog oca, djeda, pradjeda do onog Ahmed Paše Džezara, sve svoje pretke zna u glavu na pamet. Naravno, zapodjenu se razgovor o Ahmed Paši Džezaru. Međutim, nakon vrlo kratkog vremena, Medijan uvidi da ja znam više o Džezaru, o njegovom djedu, nego što zna on. Jer sam, naprosto zato što sam imao uvid u ove britanske izvore, u francuske izvore, u njemačke izvore, u koje on nije mogao realno imati uvid. I onda on mene počeo ispitivati o svom pradjedu Ahmed Paši Džezaru, šta znam, šta ne znam. I vidjevši u stvari koliko sam se temeljito pripremao za to, koliko toga znam o tom čovjeku, on u jednom trenutku ustreperi doslovno i pita me, znaš li, bogati, kako se Ahmed Paša prezivao u Bosni? To smo zaboravili. Jer ovo Džezar nije njegovo prezime. Džezar je nadimak. Bio je takav na bojnom polju da su mu dali nadimak Džezar, što znači mesar. Mi smo, kaže, zaboravili svoje bosansko prezime. Ja kažem, znam, prezivao se Pervan. To je tvoje prezime. I u tom fantastičnom trenutku čovjek donosi bijeli list papira, prazan, i donosi mi hemijsku i moli me da mu napišem njegovo prezime. I ja mu to napišem i on uzima, znači, trese se u tom trenutku. Naravno, oči su mu ovlažene suzama i ponavlja, ja sam Pervan, ja sam Pervan. Onda me pogledao sa nekom dozom poštovanja s kojom niko nikad nije i ne vjerujem da će. I kazao mi rečenicu zbog koje bi ja opet ošao na ovakav put. Rekao mi je, ti si meni iz Bosne donio ime. Hvala vam na pažnji. Poštovani gledalci, nalazimo se u Bosanskom kulturnom centru Kopenhagen, gdje smo imali jedno predivno večer. Moj sagovornik će se prvo predstaviti onako kako bi najkraće mogao nešto reći o sebi. Ja sam Hamza Ridžal, rođen 1991. u Željeznom polju. Završio sam Gazi Husrev-begovu medresu i studij književnosti naroda Bosne i Hercegovine, komparativne književnosti. Jedno vrijeme radio kao novinar, a od prije 4 godine zvanično putopisac. Putujem istokom, putujem putevima svile i tragam za nekim bosanskim pričama tamo negdje daleko. Otkud tolika volja da budeš putopisac? Pa od uvijek sam volio putovati. Nikad mi nije bilo mrsko negdje otići. Iz čistog užitka putovanja. Istovremeno smatrao sam da se na taj način, kad čovjek piše putopis, mogu spojiti
moje dvije velike ljubavi. Jedna je istraživanje i ljubav prema knjizi, ljubav prema čitanju i druga je ljubav prema putovanju. Tako da trenutno zaista nemam osjećaj da radim bilo kakav posao, jer sve što radim s takvim čejfom i s takvim uživanjem i samo se ako Bog da radujem nekim novim ekspedicijama. Kako je to počelo? Ja sam 2021. bio na svojoj velikoj prvoj ekspediciji, kada sam putovao putevima svile, tragajući za vezama između bošnjačke kulture i velikih centara na putu svile. Zanimala me i historija arhitekture, historija muzike, historija književnosti, historija kulinarstva i čega sve ne, jer sam želio pronaći te čvorišne tačke gdje se mi kao narod pozicioniramo na svjetskoj mapi kultura i naroda. Šta to dijelimo s nekim, šta to ne dijelimo s nekim, koje su to veze, koje su to dodirne tačke i tako dalje i tako dalje. Tada sam zajedno sa kolegom Edibom Kadićem napisao prvi bosanski putopis sa puta svile, knjiga se zvala Putem svile, a onda sam uvidio da je to u stvari projekat koji je pokriven samo dio ruta na putu svile, pa sam odlučio probati kroz 7 knjiga napraviti najkompletniji putopis u svjetskoj književnosti s puta svile, da obiđem sve rute koje se pripisuju putu svile i na taj način bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti dam nešto čime bi se ona možda mogla eventualno ponositi. Naravno, to je više decenijski projekat, to je projekat koji će trajati ako bude zdravlja i života, posebno zbog toga što moje pripreme za put traju puno duže nego samo putovanje, ali kad se tako pripremite za put, kad iščitate sve do čega možete doći, kako biste bolje razumjeli historiju, geografiju, mitologiju, kulturu, antropologiju određenog područja, to vam omogući kad negdje dođete da putujete ne samo kroz prostor, nego i kroz vrijeme. Interesuje me koliko si zemalja obišao, ako možete da nam nabrojite te zemlje i kako je to kao jedan novinar, istraživač, da prolazi granice, vize, sve je to komplikovano i sam imam problema sa tim. Kako je to teklo sve na tom tvom putu? Ne znam tačno koliko sam zemalja obišao, ne znam da me je to iko prije pitao, ali mislim da na kraju nije važno koliko je čovjek obišao, mislim da je važan kvalitet tog obilaska. Znate, ljudi odu na 2 dana negdje i određenu zemlju, to konstantno rade influenceri, uknjiže kao zemlju koju su obišli. To su laži, to su iluzije. To su iluzije koje su takve kakve jesu i mislim da se trebamo odupirati toj vrsti pristupa uopće. Ja sam u Uzbekistanu proveo 2,5 mjeseca života, sve skupa kad se uzme, a ne mislim da sam obišao tu zemlju kako treba. O tome se radi. Jer ona ima toliko toga za ponuditi. Kako ćete jedan Iran koji je površine 1.600.000 km2 obići za 7 dana i reći da ste obišli tu zemlju? To je nemoguće. Ali evo, od svih tih zemalja kojima sam ja putovao, možda mogu kazati gdje mi je bilo ponajljepše. Najljepše sam se osjećao u Uzbekistanu, nesumnjivo, zatim u Iranu, Turskoj naravno, gdje postoji ta jedna poslovična srdačnost lokalnog stanovništva prema nama iz Bosne i Hercegovine, ali me posebno oduševio Irak i tamošnje stanovništvo. Kada sam prije 5 godina bio u Iraku, tamo sam proveo 12 dana, bio sam šokiran gostoprimstvom koje sam tamo zatekao, načinom na koji ljudi žive svoje živote, iako danas kad spomenemo Irak u nekoj medijskoj sceni, odmah čujemo granate negdje u daljini kako padaju, jeli, to je ono što su od nas načinili zapadni mediji. Mislim da i oni koji to nisu željeli, misleći prije svega na sebe, da smo potpali pod određene utjecaje koji se trebamo čim prije probati riješiti. Svijet nije onakav kakvim ga predstavljaju BBC i CNN. Ako za nešto mogu koristiti da nam ukažu gdje ne treba putovati pa da baš tamo odemo, čini mi se. Mi smo večeras bili počastvovani jednim predivnim filmom koji je stvarno vrijedan hvale. Pa Centralna Azija mi je uvijek bila fascinantno područje. Nekako sam kroz književnost zavolio te prastare gradove kakvi su Taškent, Buhara, Semerkand, Tirmiz. I želio sam obići te čaršije i prije nego sam o njima imao neku informaciju vrijednu pomena. Zaista. Sjećam se kad sam u 6. razredu osnovne čitao priču našeg Irfana Horozovića koja se zove Razglednica iz Semerkanda. Samo ime Semerkand mi je toliko moćno da bi zbog tog imena otišao u taj grad. A tad nisam ni slutio šta sve krije to ime, šta sve dolazi iza tih harfova,
u koje je ono upakovano. Ali kasnije kada sam krenuo istraživati put svile, vidio sam naravno da su te zemlje nezaobilazne za put svile i da su mi važne s te strane. To je bio razlog, dakle put svile kao tema je nešto što određuje moja istraživanja, barem kada je riječ o ovom projektu. Istina, sada sam u pripremi jednog skroz novog projekta radnog naslova Tragom Bošnjaka. Mi smo na ovom putovanju vidjeli da put svile ne dozvoljava ovim bošnjačkim pričama da se razgranaju, a one traže svoj prostor, traže svoje nužno vrijeme. Stoga smo odlučili pokrenuti sasvim novi projekat i na jesen bismo trebali putovati na sjever Afrike, u Tunis, Maroko i Alžir. Podaci koje imamo o bošnjačkom prisustvu tamo su takvi da je naše istraživanje bošnjačkog prisustva u Palestini ne otpada, sve ono što smo pronašli o našem prisustvu u Palestini nije ni 10% ovog što sad imamo o našem prisustvu na sjeveru Afrike. Tako da samo mogu misliti šta ćemo tamo pronaći. U jednom Alžiru imamo selo u kojem živi 5000 Bošnjaka. U Tunisu imamo 3 ogromna sela. U Maroku bi trebalo biti između 7 i 12.000 Bošnjaka. U Maroku imamo rock band koji se zove Ihwanul Bošnjak. U Tunisu nam je živ Lutfi Bošnjak, jedan od najpoznatijih operskih glasova arapskog svijeta. I tako dalje, i tako dalje. Ali kad imate sve te informacije i onda kad dođete na put, put donese svoje čari. Put otvori vrata za koja niste znali da postoje i budući da niko ranije nije vršio ovu vrstu istraživanja, ovaj neki klasični pozitivistički pristup u kojem morate doslovno ići pješke i bilježiti ljude, mjesta je nešto što je nužno u ovoj fazi, a nadamo se ako Bog da ćemo kroz ovaj projekat u dogledno vrijeme, kroz nekih 6-7 godina moći osmisliti platformu da recimo svakog ljeta dovedemo naše najbolje srednjoškolce iz Danske, Švedske, Švicarske, ali i Alžira, Maroka, Jordana, da im osmislimo programe, da se oni između sebe upoznaju i da se vezuju za tlo u Bosni i Hercegovini. Smatram da uopće ne možemo biti svjesni mogućih implikacija takvog jednog projekta i u kulturnom, ali prije svega u političkom smislu. Baš mi je drago da si odgovorio na jedno pitanje koje sam htio pitati za buduće planove. Evo, slušali smo tvoje predavanje sa tog puta i primijetio sam da i suze u očima naših građana ovdje i slušalaca, ali i u tvojim očima. Zašto? Pa ja svaki put kad pričam neku od tih priča s putovanja, ja ponovo proživljavam ono što sam doživio. I ovaj film sam odgledao na svakoj promociji i uvijek znam tačno koje dionice ne želim ni gledat ni slušat, jer se ne osjećam, to jest osjećam se tako da bih najradije bio sam u tim trenucima i znam da mi se ne govori poslije toga, jer se sjetim kako je to sve izgledalo, nalaziti te ljude, ja znam kako je bilo biti iza te kamere u trenutku dok ljudi izgovaraju one rečenice i na bosanskom jeziku nekad i to je razlog zašto možda nekad budem i ja emotivan uprkos tome što sam te priče ispričao više puta. Ja sam sretan da sam uspio prenijeti tu neku emociju ovdje u Kopenhagenu, a i vama hvala na vašem interesu za ovim pričama.